Hello Karbing Long, welcome to my another video. Pinia video na kewan pi laki ning duk mimia video. Non he jong kache thang nai pulute laki kiara timung pi henlo. Kiara timung pi aphan kombani kelang dunun e atum. Thiat lo bosi social media long kapache thang. Arila sone klen pitam nang ni menedi emithang kar bihejan pulute. Reng ang munir phan kapachi toy ke lage joga bang phua bang phi pusita me klemi ediat se ke meji apol kiara timung pi alangli akhainu a video le ka se mar kali ma dedi lake public atum ta thenglong prong loke la puson anta kelang dunun e pulote ili karbi khai khoson se ka ching thuru mati lasi joga bang phua bang phi pusita me bang ke klema kamalong akimi klema kamalong ke dun to nang ne ing toning ki dun to nang ne bang ke thega son an ke pache paklang na nang da ke thega son an ke che paklang no lata bang ke thega son che paklang si kache thang lo mati lata isia unique lo ke dam tang pen purdam lo na tenge a song bado bari song none jong kache thang nai laki nigroi tuma song lahai tuma phanenge bang pudun totti lahaita bang isi a unique lo son tak se kiara timung pita isi project aso nang klem pi pen karbiang long angkang pi anong pache thang thek lo ata isi a unique lo lasi lahai huyalong ke akimia kamalong ke joka bang phobang phinon ta khamkhidun igdadri lasi pachidun toy na nang ne intoni thidun toy da nang ne las inange thegason anke social media long chipaklang tame semardun tame lasi pinya video bangke la pasing ton ponik kolo de next video long le chitong thuna